Tugithie gutirira mwaka wa 2018 ngarika thiini wa ndurumeni ciakwa iria iranjira ngurikire mamwe maria mahanikite thiini wa mwaka uyu na ngirika thiini wa ndurumeni yakwa ni ati kuri tariki 31 mweri wa Dithemba mwaka wa 2017 andu makiungana mahoero-ini mithigiti-ini mikawa-ini na magomono ma njira itanya riri gukenerera mwaka mweru wa 2018 na kuria ndumo ihoni ngemi o hamwe na baruti nicio ciikagia mbugi ihinda riri riera-ini guothe. Thutha ucio uteti ugithie na mbere na kuria kiama kia mung'ethaniro kiamenereirie wira uria thirikari ya Jubilee yakorirwo ikiruta na uguo kiama giki giakinyukire ikinya na gikihitithia Raila Odinga uria wari mutongoria wakio eta muthamaki kuria ni mugaru na watho. Nimesimama mbele zenu siku ya leo kwa heshima kubwa na natoa shukrani kwenu kwa heshima ambayo nyinyi mmeonyesha kwa kukuja siku ya leo kwa sherehe ya leo. Na thutha ucio mutongoria wa bururi makinyitana na mutongoria wa mung'ethaniro na makigeithania na ngeithi cia giceceng'a kuria uteti wa bururi wacenjirie na andu aingi magikenerera ngeithi ici na iria ciabatithirio na kimonimoni handshake. O mwaka-ini uyu thiini wa ndurumeni ciakwa kandirikania ati muteti uria wahuthikire kuhitithia kana kunyuithia muma mutongoria wa mung'ethaniro niwe Miguna akihugukirwo kuria mishara ya watho yaroririo kuri we na gugituika ndakinyaniire ikero cia gukorwo eguku bururi-ini na thutha wa kuria na matuko andu matiganite Miguna akiendaga na atekwenda agikora ndaine ya Karwigi agicokio mwena wa Canada. I'm not going. This is my country of residence. This is my country of birth. You can't chase me away from my own country because you have guns. Kill me. I'm not going. I'm not going. I'm not afraid of you. I'm not afraid of your guns. Just kill me. Clothes. You know, I'm a lawyer. I have court orders telling them that they must process and facilitate my return. Tugithie na mbere na guthurima maria mahanikite thiini wa ndurumeni ciakwa thutha wa mahoya maingi guku bururi-ini kwaurire mbura na iria yakorirwo ikiura guku bururi-ini na njira nene ndemu iria ciakitwo mwena wa Subukia na iria cietagwo cia Patel igikorwo ikihurana ikihura na igituika na muyuro ucio ugicungiriria ikuũ cia andu makiria 50 kuria aingi matigirwo matari uikaro na mena nguraro ma. We are maintaining an open mind as we investigate this matter to find out whether it could have been avoided. There are actions that we would have taken that we did not take, but at the moment we are dealing with an accident. It looks clearly like an ordinary accident. But as a lay person as well, I'm looking at it and I'm wondering, is this the safest it could have been? We also have county governments giving licenses when people put up dams. Nao tutigiriganirwo ni njamba ya nyimbo cia ndumo kibata na cia wendo Kamaro Muro Anjiru uria watutigire thutha wa kuina nyimbo nyingi ma cia mataro cia wendo o hamwe na cia guthathaiya watheru. Kamaro witu urohuruka uhoro joyetane kerwo ke maitwa giuka tengerete akejoria kana ndina marua maeni meni tondo gwatweka ne mu maturajwa na thigari cia waiti na irenjera. Tugithie na mbere na uthurimi wa maria mahanikite mwaka-ini uyu ndurumeni yakwa ikanjira njoke mwena wa Nairobi uria president hamwe na governor wa county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko manyitania na kuga nyumba iria ciakitwo huguro-ini cia mai ciatwikire no nginya ithario na kuria nyumba iheri ciahatirwo na guthario. Kina mimi naona pale kama hiyo watu wana support ya ubomoaji, mimi hapana support. Mambo iangaliwe, kama kuna nyumba yako inakaribiana na mto, wewe uambiwe ni gharama yako kuhakikisha hiyo mtu imesonga kidogo. Lakini kubomoa nyumba is not a solution, honestly speaking. Of demolishing properties that have been built on riparian land along our riverbeds, a scenario that many of you will note has resulted in flooding and other issues that make Nairobi uncomfortable to its own residents. Na tondu kimenyu mdaturaga gicoka thiini wa gatiro gaitu
gagaturirikania mutino uria warokire kuhanika wikuruhania bathi iria yaumite guku muci munene wa Nairobi na iria yoragire andu kihiri thutha wayo kuharagana mwena wa Fort Tenan. Basi letu lilikuwa limesalia viti vichache lakini kulingana vile walirundikwa hapo hata tulishangaa. Mpaka kufika Kangemi tukaanza mwendo wa saa 6. Kwa sasa tumeshika safari mzuri. Kufika Kangemi watu wote abiria wengi wamesimama kwa hilo gari. Wakaanza wakaingia kwa kioski fulani wakapewa kreti za soda karibu 15. Tugithiaga na mbere na maria mahanikite mwaka-ini uyu ndurumeni cito igaturirikania ngemi na nduhio iria ciaiguikire kiharo-ini kinene kia mathako kia Kasarani na ono thutha wa timu ya Kenya kuhura timu ya Ethiopia gabira-ini karia gakinyitio ni mashabiki aingi wega kiharo-ini kiu. Githie na mbere na gutiriha maria mahanikite mwaka-ini uyu ni ati utuku wa tariki 28 mweri-ini wa 10 mwaka uyu ni kwagire na gikeno kuria ndege ya mbere yambikire icera kuma guku bururi-ini imwe kwa imwe nginya kiharo kia JF Kennedy mwena wa New York pari iria yari ya mathaa 15. Na tondu Gikuyu augire utoi wa cenio ikarirwe na oho kimenyo mwe ndake ndagituraga au niho ndekiriraga tiritiri ka maria mahanikite mwaka-ini uyu niega kwendera mahinda mega na oho mwaka mweru mwega na mwagiriru uyu ire ndathimi cia nyene kuma kuri nie Irungu wa Mwangi na ceceni ya Gikuyu TV twakwendithĩria mwaka mweru uyu ritwa ni ndathimi cia Ngai umwe manini maria mahanikite thiini wa mwaka uyu wa 2018 uyu turathie gutiriha handu-ini ha Gikuyu TV jitagwo Irungu wa Mwangi.